Nagabenta ki khubor baman kasni pet but subscribe ya u Antor News. Kublay phi baro kinigilong ki khubor bamda kasni. Ka Israel Defense Force ha kasni palagi thu bagajing the rocket jangka sha Gaza Strip ha ka performance ngi kala panyap isan ngut ki senior commander jangki le no Hamas. U Defense Minister ulaban biang bagajing hirt mana ringkau kalong ke ek ban sajia ula kular skamru baka Israel kan job bet yakani kathma. Shushu lay thu baka Israel kalapin kre la kumba shita yotam bat banwat bnya ya ka jakari ban jakasa jangki Hamas. Lay thu bamenta ka sin ke Israel kala Kyrteng ya ka Gaza la ong baka jing ther bom jaga Israel sha Gaza kalong ke ek bompat jujia Pynjah. Ha kasni palay ke Israel Defense Force kaya thu bahaga jing ther bom na sun sha Gaza kala yo ban penyam yo deputy head of Hamas Intelligence Directorate ublatip Kyrteng kumushat barun. Ka Israel Defense Force ka keno badai ubarut ubaplan ni ka jing thombori ke Israel ha une ubanai ubala dep kata ha unyau trek u Oktober haringkat bat uyaga ya sinwal ubadai ru unong yalam jong Hamas ha Gaza. Layathu ba ubarut uday battalion commander Hakan Yunis bat ubatray bat kiway par ki kinhun no. Ka IDF ka yathu ba ubarut uday ru ubadangti ha ka baplan ya ki jing thombor persha ikibriu ka Israel. Ha ka jing ther bom ka ba RCN ka Israel Defense Force ka yathu ba kala yo penyam saya way part u commander yo ubalatip Kyrteng ku Hazan Al Abdullah layathu ulayo penyam ya katu ka nengut kile no Hamas. Ka Israel Defense Force kala yathu bahaga jing ther bom jangka ha ka por minmin kala yo ban penyap ya laingut ki commander kita kidai battalions commander Rifat Abbas the deputy commander Ibrahim Jadba and a combat support commander Tarek Maraf.